Okay, grade 12 njengoba sasikuthembisile ukuthi sizokwenza iphepha la ngoNovember 2023, right? Before siyongena ke kulona ke into esidecidile info class ukuthi ke kuzomela ukuthi sithi ukuqalisa kancane sikukhumbuze ngamanothi awelokhuzane awe financial mathematics sithi ulokhuzane ugrade 10 iswenzelile nolokhuzane no grade 11 sawenzela but nawe ngeke sikushiye ngaphandle njengo grade 12 wethu ngoba siyacabanga ukuthi ke okubalekile before yongena kuma questions into ezobaleka kakhulu ukuthi understand ukuthi ke iziphi naziphi izinto ezifunakalayo ephepheni sizokuhlomisa nje sizoba nenotheli danyana kodwa sizocela ukuthi usibekezelele size sifike kahle ekugcineni khona sothi maphi sesingena kuma questions kube ukuthi nje sesiyahambisana sithatha iquestions sibeka phansi eboardini kuthi lokho esobe sikuchaza sithi siyasifunda istatement kube lula ukuthi ukwazi ukubona ukuthi ke ikuphi nakuphi okufunakalayo, right? Ulokhu grade 10 sike sawuqalisa ke sawenzisa amanothi nje sizokulandisa nje kancane isikhashana esincane grade 10 siwenzisile amanothi into esizoyijabulela kakhulu kuwena grade 12 ukuthi ke ubuyele emuva uhambe uyobheka sizokujabulela ukuthi ube nawo ama video awaka grade 10 grade 11 khona uzobona ukuthi ke besisebenza kanjani kwa grade 10 ukuthi finance iqalephi njengoba usuyibona isizongena namagama esingawazi but lamagama kuzomela ukuthi nawo mengabe siwachaze ngomnono khona uzokwazi ukuthi wa-understande kahle igama negama elivelayo kuyabonakala, right? Kwa grade 10 sesizokwenzela isummary encane ukuthi ke sike sasebenza ngani kwa grade 10 kunento ekuyavela laphayana okuyiformula yani na okuyiformula ye-simple interest. Formula ye-simple interest sike sayihlukanisa sababhekisa abafundi ukuthi ke uma ngabe iqhamuka iformula elokhuzaneni iformula ye-simple interest uyisebenzisa ngoba nakho kufanele ukuthi ke into izobe ikanjeyana. Sike sakhuluma ke sayichaza sathi thina lapha kwa grade 10 i-simple interest sisebenzisa kakhulu kwizinto ezisheshe zilahlekelwe ivalue kuyabonakala nanani futhi ke leyo formula sizokukhumbuza kancane khona ngeke uzulahleke sicabanga ukuthi leyo formula uyayikhumbula ibibhaleka ithi sizoba no A equals to P in bracket u1 plus in but wena ke la kwa grade 12 ongasafani njengokuthi ke sizokufundisa ukuderive kodwa kwalokhuzaneni kwa grade 10 sibafundisile ukuthi leya formula ukuziqhamuke kanjeyana yaqhamukapi but ke sizokulandisa ke noma ngese sikubhale konke lapha ebhodini. Into esike sayinothisa kuyona kufana njengokuthi mungabe uzofika nesamba semali usifake ebank kuyabonakala and ibank mengabe ufika naleso samba semali ibank lizokuthembisa ukuthi ke njalo mengabe kuphela unyaka wena uzothola inzuzo ethile kuyabonakala asithi mhlawumbe uzothola ulokhuza u10% ka 1000 rand. Uma ngabe uzothola 10% ka 1000 rand ngokuvumelana ke kwethu u10% ka 1000 rand uma ngabe uzowenza kahle ama calculations akhona 10% ka 1000 rand sike sithi thina u100 rand ku right. Leyo nto ichazani kunala lapha kwa simple interest ichaza ukuthi uma ngabe usuqala sithi imali yakho uyibeke for 3 years uma ngabe usuka kulokhuzaneni unyakeni oqala mengabe uphela kade usuyibekile ngoJanuary mekushaya uDecember wena sho uzothola malini kuphansi uzothola u1100 kuyabonakala okusho ukuthi ngonyaka olandelayo uma ngabe vele imali yakhe isangakubona uma ngabe ngena unyaka olandelayo imali yakhe isizohamba kanjani kuna bazophinde futhi leli percent abakuthembise lona angeke bazibalibale ku 1200 but bazolibala kubani kuna bazolibala ku 1000 rand lo waqala ngawo kuyabonakala. Ingakho ke wena uthi mengabe usuzohlanganisa unyaka wesibili and imali yakho kuzoloke ngena abo 100 rand abo 100 rand and ngaleyo method abayisebenzisayo ke bayibiza ngokuthi ba lapha yana ke usimple interest. Sesayichaza nje kanjalo and sabona ukuthi abafundi abaningi abayilalelile leya video bajabulile and sabenzela nama examples amaningi wena ke la ungeke usakwazi ukwathola ngoba fanele sifocus entweni yakho kakhulu grade 12 kuyabonakala but besizama ukuzocacisa ke leya formula yokuqala leqhamukile kanjalo.
Saphinde futhi sayicacisa nangenye indlela sase sithi thina ke le formula futhi ikisebenze ezikhathini eziningi njengokuthi ke ekhaya ufuna ukuthenga usuyasebenza usufuna ukubathengela ifridge and ububona ukuthi lela fridge leliyane selikhona mhlawumbe selithanda ukuthi ke lingalungi kahle and mongabe uzolithenga ke lelo fridge wenza njani manje phansi and kulelo fridge uyahamba kwesinye isikhathi uthola ukuthi ucash awunawo kodwa manje usuthembe ukuthi ngoba vele uyasebenza usuzokwenza ini ke ama installment athile and indaba ke nabesebenzisa leya formula ezintweni lezi ezidayiswa esitolo na ingoba lezo zinto lezo uma ngabe zidepreciate and ivalue yakho niboba lapha yana iba u0 rand mangabe sekuthiwa wena ngelinye ilanga lelo fridge usufuna kwenze njani ke ukulikhipha kweni usolinikeza usambodi kuyabonakala ngamanye amazwi leya formula biphinde futhi ibonakala kulezo igatshana enjalo and ilento kade sichaza sithi thina ke njalo mengabe ubona iformula yelokhuzane ne simple interest wena wokhumbula ukuthi ke isebenza ezintweni enjengalezo and le formula lena sike sayicacisa sathi thina ke ikhuluma ngokuthi uma ngabe into usayithengisa yintsha kuyabonakala and kuyosebenza leya formula leyana ku right and sayichaza kwa 11 sase sithi thina ke uma ngabe sekuthiwa into isiphuma kwena ke manje ethi wena wayithenga esitolo but wena ke manje sizophuma kwena masuyidlulisela kusambodi and le formula iphinde ishintshe futhi mangabe usadayisa into efanayo okusho le formula iyashintsha manje ngoba wena usuyisebenzisile leyo nto but leya formula leyani sizoba nobala phakathi ke isizoba no minus ngoba leti siyi second hand kwena kuyabonakala ngamanye amazwi leya value ekwakuyiyona ewayithenge ngayo esitolo but mangabe isithengwa kwena izo depreciate yilezo zinto ade siloke sizichaza njalo bafundi and sicabanga ukuthi ugrade 10 ujabule ngalendlela yokuthi ke bayibonile ukuthi finance angeke isaphinde yenze njani ke ibahlule and nawe ke kushuthi lokho mncane esikunikeza kona lapha yana esikunikeza nje kancane sithemba ukuthi ke kuyawenza umehluko ekuthenini ukwazi ukukhumbula ubone nalapho khona amaphutha kade enzeka khona and ukushuthi ke la kule formula lena sisithe thina ke uyobheka izinto enjengani na kodwa mengabe uzithenga esitolo hayi mengabe ithengwa kwena ngamanye amazwi la formula uyayibheka eyintweni enjengama fridge ama computer imishini yokulokhu uzokwakha iproduct ethile mase kuzoba nani futhi mase kuzoba namalokhuza namafoni and le formula isebenza kanjalo kodwa uma ngabe uzothenga esitolo hayi mekuzothengwa kwena angithi mangabe sekuthengwa kwena ke manje iseliyashintsha igama angithi lento usuyisebenzisile vele mengabe usuyidayisa phela wena angeke usayidayisa ngemali obukade uyithenge ngayo but imali ozobe usuyidayisa ngayo kuzobe sekuyimali engaphansanyana kwale mali owuthenge ngayo yilezo zinto ke bafunde kuzomela uthini isiqaphele kakhulu ephepheni njengoko grade 12 lama questions ayilo lahlobo loliyana avamise ukuba kuba manje avamise ukuba kwi question yokuqala kwi financial maths nje meke wangena nje kwilokhuzaneni kwi finance yilapho khona uthola ukuthi ke uzoba nalo lahlobo libuzwa kanje yana lezo zinto sisicacise kakhulu bafundi lapha kwa grade 10 sabuyela kwa 11 ila kwa 11 khona sesikhulume ngokuthi ke u grade 10 uthe mina ngithenga esitolo wawusuthini ku 11 wasuthi 11 ke sekuthengwa kumina ke manje kuyabonakala uma ngabe sekuthengwa kumina kwenzakalani na and la formula ke siyashintsha ishintshelwa isign kuphela but iformula isazoloku injalo okusho ukuthi mina mengabe kuthiwa ke manje ngithenga iayina kade ngisafunda ugrade 10 mangabe sengifunda ugrade 11 and iayina yamvele sengiyabona ukuthi angisayithandi le ayina sengifuna uayina ngeayina entshe kuyabonakala ngoba leya ayina kade ngisebenzisa ngifunda ugrade 10 okusengenzeka uthola ukuthi ke isiyanamathele ngubeni and mangabe sengiyidayisa angisazoyidayisa ngemali ebekade ngiyithenge ngayo ngisafunda ugrade 10 but sengizoyidayisa ngemali enjani manje engaphansanyani ngoba sengiyayibona ukuthi ke isinenkinganyana and futhi nami mangabe emdayisela umuntu kufanele kube iprice ezoba njani ke ezoba reasonable and lezo zinto zonke kade siloke sibaxwayisa abafundi sithi ke zibheke
leza zinto nizibheke leza zinto ngobani okusho ukuthi lento lena ukufunda kwakhe ifinance manje izokucija ezintweni ezithile even nasempilweni mengabe uphuma kwalokhu za kwa grade 12 and uzophuma usharp wazi ukuthi ke imali nemali isenti nesenti kuzomela ukuthi ugcine kanjani lokho kubalekile nusu ngaphinda ukudayisa ngeprice efanayo kodwa ngoba ifinance isixwayisile kulezo zinto usuyabona ukuthi hayi man angikwazi ukudayisa ngeprice efanayo ngoba sayifunda ilokhu ifinance lapha yana kwa info class and info class wasitshela ngokusobala ukuthi ke uma ngabe kuthiwa ngidayisa into and nanti into abazoyibheka angikwazi ukuthatha into uthola ukuthi ilokhuzaneni ngithenga njengesicathulo isicathulo siphufane siphume nebhokisi size sayichaza lento kwalokhuza kwa grade 10 sathi thina ke ibhokisi akumele ukuthi ushiye esitolo ngobani uma ngabe ushiye esitolo wena usubanikeza igunya lokuthi ke lesa sicathulo mengabe kuthiwa ke immediately nje uphuma ngomnyango mase siyakuhlupha uthola ukuthi asakuphathi kahle onyaweni mhlawumbe bungilinganisa usize waka left but usize waka right angawulinganisi usuthi mangabe usuphumela ngaphandle asithi mhlawumbe uhleli somewhere suyabona ukuthi okay lesicathulo lezathu usuke ngaze ekhaya usayithanda sufuna manje ukuzwa lezi kade usanda kuyithenga iphutho lenzile wena ukushiya ibhokisi esitolo ngalesikhathi ushiya ibhokisi esitolo lesi sicathulo mangabe usuthi uyasilinganisa uthola ukuthi wena bulinganisa usize 8 kwa left base uyikhipha lezi icathulo eplastikini and usuyaqoka uthola ukuthi lesi sakwa right size 7 and lesi icathulo ngobani ayisenayo evidence usuyithenge kulesa store awusakwazi ngisho ngabe kuthiwa islip usiphethe kuyabonakala awusakwazi ukubuyelaphi ukubuyela esitolo uyobatshela ukuthi hayibo ningidayisele lezi icathulo leziyani indaba ushiyeni kubona ushiya ibarcode kuyabonakala and ileso zinto ade silokusibaxwayisa ngazo lapha yana kwifinance sithi ke gada lokhu ugade lokhu lokuyana even ne-TV mengabe uyithengile awukwazi ukuthi ungashiya ini ke ungashiya ibhokisi noma uphuma ne-TV yindaba mengabe ushiya ibhokisi na usushiya ini usushiya iwarranty kuyabonakala ukuthi ke ngabanye abanzi ukuthi igaranti yalelo khuza le-TV kuzomela ukuthi ke ihambe ilifespan yayo kuyabonakala kuzomela ukuthi ihambe iziqeda iminyaka emingaka ingakwena kuyikhaniba nenkinga and ngalesikhathi ushiya ibhokisi okuchaza ukuthi wena ke manje warranty usuyishiye lapha ngakubona wena usuhamba nje ne-TV and mengabe kuthiwa ufika endlini medane uthi mhlambe uthi uyalontuza ngokuthi singaphansi kwe-load shedding and i-load shedding medane kushisela i-TV ngaleso sikhathi ufika nayo and mangabe usuthi uyibuyisele emuva abasayithathi ngobani hayinalo ibhokisi elikhombisani ke elikhombisa ukuthi i-TV bekumele ukuthi ihlale isikhathi esingaka kuyabonakala izona zonke izinto ade silo sibaxwayisa kuzona lezo kwifinance sicabanga ukuthi grade lokhuzane ne grade 12 nawe imfundo lalele manje video ka grade 12 and siyacabanga ukuthi ke and kuzokheka kakhulu indlela esiyibeka ngayo ukuthi ke akubuyele emuva ukuyozwa lo waswidi kade siuchaza lapha ezantsi ukuthi besithini ngefinance kuyabonakala and sakhuphukela ke futhi sathola enye formula eqhamukile lapho khona uN bese phezulu le formula iqhamuke kanjani kuna iqhamuke ngokuthi ke into esinotisile ukuthi ke ade save imali lapha yana kuyabonakala ngalesikhathi ade save imali lapha yana into ekuyanothise kule formula ukuthi n ulokhu n ukhuphuke kanjani lento lena is forma iba isequence kuyabonakala and into eyenzakalile lapha yana kwalokhuza kwa grade 10 sinothisile ukuthi uma ngabe kuthiwa sisave ulokhuzaneni u10000 rand but ibank liyabuka ukuthi ke lizoqhuma kuyabonakala and mengabe kuthiwa ke sesave u10000 rand and lapha ya kule formula leyo elukhuphuke kanjani and ibanki lithi ke uma ngabe thina sisave lizosinikeza simple interest but thina mengabe lisitsheleka imali lizosikhompawunda kuyabonakala and leyanto lo compounder lo kuyachaza ukuthini kuna kuchaza ukuthi ke lithi ibanki ke uma ngabe thina sikunikeza u1000 rand angithi thina besibanikeza u1000 lase lizoshaya ngesimple interest ngamanye amazwi each and every year mengabe uphela sitholile ukhuzi amount efanayo sibiza kuthiwa interest but
but lapha yakwaLokhuzaneni kwa compound into ediyenzeka lapha yana ibank mengabe likutshele ku 1000 rand okusho ukuthi ke mengabe kuphela unyaka but usimple interest noLokhuzane compound interest inzali iyafana uma ngabe kusawunyaka oqala. Bukela kumehluko owenzakalayo uthi usimple interest kwi second year uyiLokhuzim iamount ishuthi interest ozoyithola izofana njengeyonyaka odlule ku right, but ucompound interest yena uthini na uthi ucompound interest no ayikho into kanjalo phela mina ngiyibusiness mina ku right and ngiyasebenza la ngisebenza imali okuchaza ukuthi thina sizocompounda kanjani. Chaza ukuthini ucompound ikhona sobuyela kona ucompound uthi inhlanganisela ngifuna ukuyiphinda leyo nto uma ngabe uzokhuluma ngezinto ezicompounded ngamanye amazwi uyalizwa nawe igama lithi ke compounded chaza ukuthi inhlanganisela yanana shuthi yile mali ade ngifake kulonyaka naleli percent ngithole kulonyaka lo uma ngabe sengiqala unyaka olandelayo okuchaza ukuthi mangabe sekuthiwa bayangicompounda bazofike bona babalele la 1000 naleya interest mase bekuhlanganisa kube yini lapha yana kube amount eyodwa mangabe kuvela kube amount eyodwa and mase beyibalela ipercent la khona kuyabonakala. Asithi mhlawumbe imali ade usuyenzile kulonyaka ibithi 1100 uma ngabe sebebala ipercent la ngo second year sebezobala ipercent lika 1100 kanti ko simple interest bebebala ipercent lika baniki na lika 1000 yilo umehluko owenzakalayo and the following year shuthi unyaka uzolandela lo wesibili and kwenzakalani khona ke futhi baphinda the same story angithi wena lapha yana usuno 1100 plus ne percent la khona sekuyi compound le shuthi interest ne interest ivuse interest kuyabonakala but la kwa simple interest okuchaza ukuthi ke ilokhuzi interest bengalivusi Lokhuzaneni ini ke interest but ke kwenzakalani bekuba iprincipal amount evusa indapha yana evusa interest kuyabonakala but la kwa compound interest kufike kube principal amount plus ne interest evusa ini ke interest ikhamba kanjalo ingakho sithi lezo zinto zinjani lapha yana ke zicompounded izona zonke izinto lezo ebekade sisibheka and kwaba mnandi sibonile uLokhuza ugrade 10 ujabule kakhulu sawubona ugrade bani ke ugrade 11 ujabule kakhulu ba ugrade 11 futhi ubone kakhulu athi wona hey amaphutha esawenza lapha yana kwa grade 10 abe makhulu kakhulu but ifinance besiyenza but singayi understand kodwa ngokuthola ama video enu info class and si understand kakhulu sayibona ukuthi finance imnandi kuyabonakala and manje sebethembisile futhi ukuthi ke ama mistake abawenze kwa grade 10 angeke basaphinde bawenze bazothi befika ka grade 12 baqhubeke nayo iLokhuzaneni ama video ethu ngoba bawabonile ukuthi ke and ayabafundisa kuyabonakala and ke siyathemba ke nawe ke grade 12 ukuthi ke nawe imfundo usuqedile and ufuna uupgrade ama marks akhe math noma oLokhuzaneni oneLokhuzaneni ufuna ukuthi supplement sithemba ukuthi ke lento sizoyichaza la iyayenza isense nento esesichazile iyawenza umqondo othile kuyabonakala and enye into esiyithole kwa grade 11 before singene lapha yana sithola ukuthi ke kuke kwaqhamuka ezinye izinto lapha yana and kushuthi ke ngalesikhathi sengena bafe no compounding lapha kwa grade 11 kuyabonakala ucompound lesithi thina ke iprincipal amount plus interest ivusa ini iinterest okushuthi kwenzakaleni lapho ke kubonakalile ukuthi hayibo kunomuntu la ufuna ukubagebenga manje ebank ngokuthini na ngokuthi ubanikeze ama amount awu2 afanayo ufika wabanikeza 1000 right and uthembe ngabe banikeza 1000 lathi bank ngokunganaki lathi bank ke sizokunikeza simple interest ku right okay uthembe ngabe bemnikeza simple interest wayinqaba wayesethi hayi angithi nani ningishange compound interest okuchaza ukuthi nami nginikezeni inike nginikezeni compound interest ngoba phela vela kufane madoda simedane sife ngendlela efanayo lavuma ibank ngokunganaki wamedane wathi mangabe sebuka leyo nto and kwangena ezinye igatshana lapha yana kuthiwa uchanging of what lapha yana uchanging of rate ngamanye amakushithi percent manje shuthi ke and kube nento eqhamukile lapha kwasekuthiwa ke and sizothi ke mangabe sithi thina uchanging of rate sizochaza ukuthini ke sithi thina ke kulowa 10% wena usuvumeleke ukuthi ke ungawubheka ngoJanuary ubheke ngoba lapha yana ubheke ngoFebruary inyanga zonke lonto besibiza kuthiwa yini lapha kwa grade 11 ucompounded monthly
kuyabonakala. And wakhala lo mnumzane sethi hayi ngiyanizwa ukuthi nithini, and enye method futhi basebethi okay ngokuthi wena uyakhala ukhalela ukuthi ke okuchaza ukuthi wena uzohleza ugibela njalo uzobheka ukuthi sikufakile into ochatha emalini yakho, and kushuthi ke singaphinde futhi kushaye ngoba lapha yana ngo compounded quarterly. Kushuthi mengabe kukhulunywa ngale nto kanjalo bakhuluma ngoba lapha yana bakhuluma ngabo everybody ke ngabo every 3 months. Kuyabonakala njalo mengabe kuhlangana u3 months okuchaza ukuthi bazomcompounda, njalo mengabe kuhlangana u3 months okuchaza ukuthi wena uyaba compounda. Masithi uyaba compound ubenze njani na, kushuthi kune percent abakuthembisa lona. Wena njalo uhlezi ulunguza ngasemnyango uhlezi uyobheka ukuthi ke ngabe bawufakile lo wachatha mengabe kuphela abani ke mengabe kuphela u3 months. Khumbula kabo 3 months bangakonyakeni and bangaki bawu4. Mengabe sithi bawu4 phela bahlanganisa unyaka, and mengabe uthi uyababala kushuthi u3 plus 3 kuphuma abani ke kuphuma u12 plus 3 kuphuma ebani ke kuphuma u9 plus 3 ogcina base kuphuma u12, and then inyanga ezu12 zakho unyaka owodwa. And izona zonke izinto esizibukile lezo, and sabe sesingena nabo bani nabo nominal nabo effective. Usayibona ukuthi ke i-effective ihamba igcinephi. Izona zonke izinto lezo grade 12 ebekade sizibona ukuthi ke basitshela ukuthi ke into enominally ilelo percent elisuke livezwe yibank ngaleso sikhathi esebekuthembisa lona ngaleso sikhathi. Kuyabonakala okusho ukuthi leyo nominally bathena ke kunzima ukuthi ungayiqhathanisa ngoba indlela esithithwa ngayo kuya ngokuthi wena usikhethela kuphi, right? Omunye uzokhetha ukuthi ke binu nominal wami ngicela ukuthi ke and ngincompound monthly, athi omunye ngicela ukuncompounda quarterly, okuchaza ukuthi ke uma ngabe sithi thina ke manje simcompounda monthly, omunye umuntu sithi simcompounda quarterly, mhlawumbe sinikeza u10% ofanayo. Uyabona ukuthi ke uma ngabe kuthiwa compounded monthly shuthi mina ke each and every 3 months ngiyobheka ukuthi ke ngamanye amazwi abeke bangifakelile indlela percent elizokwazi kwakho 3 months, and mengabe kuthiwa compounded quarterly ulokhuzaneni compounded quarterly okuchaza ukuthi ke siyobheka lapho ukuthi ke ngabe bangifakelile yini lelo percent elikwazi kwakha lezo inyanga. Kuyabonakala, and lezo zonke lezo zinto besihlezi sizibuka ke manje ukuthi ke uquarterly no monthly izinto ezingafani. Umonthly sikhuluma ngo12 months shuthi ke each and every month, and besikhuluma ngoquarterly each and every 3 months. Kuyabonakala, besikhuluma ngo half yearly each and every 6 months. Kuyabonakala ngamanye amazwi ukuthi lo nominali osukukhothwe yibank sesiyabuka ukuthi hayi man, okusho ukuthi lana ama percent nakuba sonke simonyula lapha yana kulokhuza ku10%, but ama percent wethu angeke azafane. Indaba angeke azafane phela kuyabuka ukuthi ke obheka inyanga zonke and nobheka njalo mengabe kuphela u3 months nobheka njalo mengabe kuphela u6 months, ama percent akhona ngisho ngabe sekuthiwa uyakhala inyembezi angeke azafane. Isizathu salokho ingobani u10% lapha ya u10% ka12 months wena udivide ngo12. Kuyabonakala, and u10% lapha yana kalokhuza ka3 months wena udivide ngo4, and mangabe uthi awubuka lapha yana u10% kabani ke ka6 months each and every 6 months udivide ngobani ke udivide ngo2. Sesiyabona ukuthi grade 12 ufuna ukulahleka, and yindaba sithi udivide ngo2 na udivide ngo2 ngoba phela vele 6 months bawu2 onyakeni. Kuyabonakala, and lapha kuqotali udivide ngo4 ngobani olokhuzaneni o3 months bangakonyakeni ke bawu4, and mengabe sithi lapha kwamonthly udivide ngo12 ingoba vele inyanga onyakeni zingaki ke zu12. Zonke lezo zinto nje siloke sikhuluma, and bagcina sebejabulile abafundi bakwa grade 11 babona ukuthi hayibo yazi yamnandi finance. Sase siyangena kwesinye stage sase sithi thina ke uma ngabe sesikhuluma ngepercent eli-effective kunjengokuthi ke uma ngabe kuthiwa ke lapha kwanominali wena njalo kuthiwa lunguza each and every 3 months ubone ukuthi sikufakelile uqhatha, okusho ukuthi umuntu waka effective yena ulunguza kanye ngonyaka, but ke iamount ka monthly neamount ka annually izofana egcineni. Kuyabonakala, okuchaza ukuthi mengabe ifana kuzokwenzeka ukuthi fanele kube nepercent noma ngabe ngafani, but ke lawo ma percent mengabe sithi siyawafaka
siwafaka lapha ku-monthly noma iphesenti silifake kubani ke ku-annually, kodwa kuzomela ukuthi mengabe senza ama-calculations endlela ehlukene but sifake i-amount efanayo like 1000 kodwa kufanele mengabe sesenza ama-calculations imali ekugcineni esizoyithola ayifane. Ngobani? Ibank umthetho wakhona alikwazi ukuthi ke uma ngabe ufaka i-1000 no Mr Bane efaka i-1000 mase lithi ke ngoba lona bebheka inyanga zonke lo bebheka njalo mengabe phela unyaka ochaza ukuthi imali fanele ingalingani. No, alinawo lo mthetho. Umthetho wasebank uthini na? Ithi noma ngabe kuthiwa bebheka after ulokhuzaneni after 2 years okuchaza ukuthi amount esizomnikeza yona izofana njengomuntu obekade ebhekana nike okade ebheka inyanga zonke noma ade ebheka insuku zonke noma ade ebheka noma inini, kuyabonakala. And babena lo mthetho kwasengena amagama akahlukene elitheni igama lapha phansi ke elithe mina ngizoba no effective mase ngizoba noba lapha yana ke no nominally. And bekuyilo umbuzo kade lokunishawa ngayo kuthiwa manje convert to nominally uyise lapha ku effective. Siyayenza lonto kwa grade 11 sasesigcine sesiderive in lapha yana siderive nama formula khona and bekumnandi sicabanga ukuthi mengabe ubuyele siyahalisa njalo and asifuna ukwenzela kakhulu lapha ebhodini but siyahighlightela ukuthi ke yiziphi izinto ade sizenza lapha yana. Sifuna ukuthi mengabe usuya lapha emuva kulawa ama video obusune understanding yokuthi ke yiziphi naziphi izinto esizithintile mase nawe uhlala phansi nawe kuyazwakala uhlale phansi nawe ucabanga ukuthi ke ngabe mina lento ekukhulunywa ngayo ukuthi unominal no effective ngiyawazi yini. Bengabe kuthiwa ngikwazi shuthi ke sengiyahamba ke ngiyokhuthuza umzali ephaketheni ngiyomtshela ukuthi ke hayi ngeke ma noma baba cela ungithengele leya video yaka grade 11 cela ungithengele leya video yaka grade 10 ngoba ngifuna ukuba ne-understanding eyangempela ye-financial maths. Kuyabonakala iyona ndlela ke ukusidevelopa leyo ukuthi ke awukwazi uqhamuka usuyiqala phezulu into kodwa kubalekile ke iqale lapha ezansi khona uzothi mengabe usungena kulama video lawa uthola sesikhuluma ilanguage efanayo. Njengoba ubona lapha sifaka u-timeline siufaye ngamabomu u-timeline lapha yana but u-timeline awuqala kwa grade 12 kodwa uvele ngazi usuqala ka grade 12 and suqalile lapha yana kwa grade 11 sawuveza and lapha yana kushuthi u-timeline uqhamuke kanjani kwalokho uze kwa grade 11 uqhamuke ngesizathu sokuthi ke bekhona umnumzana othile ngamanye amazwi uyabeka imali uphinde uyayithatha uyayibeka uphinde uyayithatha yayizwa lona kwesinye isikhathi abuye futhi afuna ukuphesha lezayikhala leziyana njengoba sethathe kakhulu usezocabanga ukuthi okay ngizoyiphesha kanjani le yamali aphinde futhi afake. Kuyabonakala besibuka ukuhlukana kwezinto size salinganisa njengengane ekhulayo sase sithi thina ke leya ngane mengabe ikhula ibe neziteji ezithile zambayo empilweni. Kuyabonakala kuba nestage lapho khona uthola ukuthi stage sokuzalwa, kube khona istage lapho khona uthola ukuthi stage sokuhamba, kube khona istage lapho khona uthola ukuthi stage sokwenza njani ke sokukhuluma, mase kuba khona istage sokuthi ke iyasuka manje isiyofaka esikoleni iyofaka kwa grade R. Istage lezo zifola ngaphansi kwegama elithini lapha yana elithi ke timeline. Zonke lezo zinto ke besiloke sizisho zamnandi bazi understanda kahle kwa grade 11. Wonke umuntu ade sesikhuluma ngento esewabuka ama amount eshintsha lapha ebuka ama percent eshintsha sadweba sashintsha imbala yakhona kwamnandi and akekho umuntu ongagculisekanga ngokwe timeline kwa grade 11. Indaba nasi kade siqala kwa grade 11 sifaye kancane na kwa grade 10 but ke yaba deep kwa grade 11. Isizathu saloko bese ngenzela ukuthi ke mengabe sesifika kuwena ke manje grade 12 kube ukuthi timeline uyazi 100% ukuze mengabe sekuthiwa lapha ebhodini sesichaza into engekho and ukwazi ukubona ukuthi hayi uthisha lapha yana bekufanele ngabuthela lapha yana ngoba wathi lapha emuva. Kuyabonakala izona zonke izinto lezo esike saloke siziveza and manje njoba sesila kwa grade 12 sesisendaweni yakho and njoba sesila endaweni yakho ke manje nakhona sizokuchazela kahle ukona uzokwazi ukuyiunderstanda lento and besikugabisela ke ngalo kade sikuchaza manje sikusho nje ngomlomo sikubhala kakhulu ebhodini and ngaleso sizathu uma ngabe unothisa sibhala iformula eyodwa. Isizathu sokubhala iformula eyodwa besazi ukuthi izogoqa konke esikwenzile from grade 10 11 and manje sesizongena kwena ke manje grade 12 la ka grade 12 under ilokhuzaneni financial maths sinale party le esibiza ngokuthiwa yindapha yana iannuity and lela gama
liyana libizeka kamnandi bathi abanye annuity thina sithi iannuity khona lizokwazi ukuhlala kahle nasemqondweni nasolimini kuyazwakala sithi thina ilagama ubani ke uannuity and libize kanjalo phela wena and uZulu wena fanele mangabe ulikhipha igama ulikhiphe lizwakale and ungathi uannuity sithi thina ubani ke uannuity khona ngeke uphinde ulikhohlwe and uannuity ke uchaza ukuthini ke na uthi uannuity ke njalo mengabe uzodila nama payments ama payments akho ahamba nalela gama esilibiza kuthiwa useries useries uchaza ukuthini na useries uchaza ukuthi ke inhlanganisela yama payments ama payment kanjani lawo ke siwabiza kuthiwa ke manje afola ngaphansi kwegama elithi series khumbula grade 12 la uphuma khona wena uphuma ku term 1 and njoba uphuma ku term 1 kade udila nani na kade udila ne sequence and series iseries sachaza sathi thina kuyilokhuza kuyisamu kuyabonakala and kusuke kuyisamu uma ngabe sikhuluma ngesamu kusho ukuthi ke inamba nezinamba mengabe zivela grade 12 ukhumbula kahle ke sithe thina lapha ka term 1 inamba nezinamba mengabe sizibiza ngelokhuzaneni ngeseries ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa isequence and series ngamanye amazwi ufika ube wena no1 uzoba nobani uzoba no2 uzoba no3 no4 kanjalo uzoba no5 uma ngabe lezi number uyisutha ngaphansi kwesequence and ususibeka kwiseries zichaza ukuthini na zithi ke mina series ngizoba u1 + 2 ngizoba no +3 ngizoba no +4 ngizoba no +5 lento esuke sibhala lapha yana sibiza ngani na sibiza ngeseries ukushintsha nje kancane lapha yana ukulahla ikhoma masufaka bani ke ufaka uplus lento ichaza ukuthini na mengabe sesiyibuyisela ke manje kwi reality ke siyibuyisela kwi real life ichaza ukuthi ke uma ngabe sekukanjeyani product le lapha phezulu I product uma ngabe siyenza guys and mengabe siyenza sithi mhlambe ke ama tin stuff kuyabonakala and ama tin and then asithi tin lelokhuzaneni ama tin kabhontshisi uma ngabe sekuthiwa sisawalayisha phakathi silayisha lo bhontshisi okhona lapha ebathinini and sizoloko siulayisha siwaphose nomi lapha siwabeke nomi lapha ingakho leza inamba zihlala ngokwani ke ngokwesequence kusho ukuthi ukubeka nomi kanjani kuyabonakala and number 2 uma ngabe sekuthiwa manje lesi sithatha leya sequence sibuyisela kwi series yilapho khona sesithatha ke manje lamathini lawa ngoba sesiwaqambile amagama mhlawumbe ithini lekhu kuyabonakala and usiyolifaka eboxini shuthi ngamanye amazwi mangabe ulithatha usulifaka eboxini selingena ngegama elithini lapha yana elithi ke series shuthi wena ke manje mungabe ufaka izinto eboxini ibhokisi nebhokisi linesibalo samathini ekufanele angene kuyabonakala sekuyaziwa ukuthi mengabe uthenga ulokhuzaneni uthenga u500 gram webhokisi unamathini amangaka especially kulabo abasuke benamabhizinisi uthola ukuthi ke udayisa yonke inhlebo yokudla lapha yana kuyabonakala useyazi ukuthi ke uma ngabe ya kwi wholesale and yothenga ilokhuzaneni yothenga amathini kabhontshisi akawathengi lawo mathini ehamba ngamaluzi but uzowathenga ehamba ngani ke ngamabhokisi kuyabonakala and lento siyibiza kuthiwa yini ke manje akwi in bulk kuyabonakala ngamanye amazwi kushuthi ke uma ngabe selayishiwe eboxini amathini kanjalo sesiwabiza kuthiwa njani ke akwi series izinto zonke lezi kumele uthini isikhumbule bafundi kuyabonakala ngamanye amazwi ke uhlangana phi ku series ne annuity and uannuity ke uthi ke yazi kunento eyenzakalile lana labanumzane laba kukhumbula kwa grade 10 na kwa grade 11 bebevamise ukinvest imali ethile kuyabonakala and beyifaka kanye and sebeshintshileke manje ngokubuka ukuthi ke yazi le mali lena kusho ukuthi umuntu ukhathanisa nezingane zakhe ekhona usiyabuka ukuthi okay kulo yana omdala ngitheme ngabe ngimbekela isambe siyimali ngoba ngimbekela for 5 years utheme kaqala ugrade 8 and mekafika ka grade 12 uqeda ugrade 12 but iamount esiyitholile bathola ukuthi leya amount leyana ayihlangani ayikwazi ukumitha ini ke istandard
isikhathi sase university nayizwa lonto ngamanye amazwi le mali ishoda ngalendlela ukuthi ingane ayisakwazi ukufunda nayizwa lonto and into abasebe decide ke bahamba bayohlala nebhenki ingakho wazophuma lo mthetho okuthi annuity mebehlala nebhenki sebethi ke hayi ngeke bafowethu siyabona ukuthi ke imali ade siloke sifake ngokwamaphutha ade siwenza nokungacabangi besitshela ukuthi ke nina mengabe nisithembisa ipercent elithile likanjeyana ngoba ipercent liyakwazi ukufihla iamount ukuthi ungazi but wena mangabuzwa kuthi u10% 20% wena ubona njengemali enkulu kuyabonakala kodwa mangabe usuthi uyacalculate egcineni after leyo mnyaka ade uyibekile suyabona ukuthi hawu kade bengizothola amasenti amancane kanjena and kwase qhamuka lo mthetho ke manje othini ke manje ke othi uannuity uchaza ukuthini na njengexoxo mengabe egcuma ixoxo mengabe egcuma guys ligcuma amalokhuzaneni ixoxo and ixoxo yazi konke eliyenzayo kuma ngabe ligcuma ngendlela efanayo shothi mengabe lizosuka la and liya lapha yana shothi igap in between indlela edalwe ngayo ayikaze yaqaqana kuyabonakala uma ngabe kuthiwa ligcuma u2 cm lana along the line of x shothi ke nangestep standard so lokho sigcuma u2 cm kuyabonakala abo 2 cm and lento leda kuyahamba yazi yagcina isingena nale imalini kuyabonakala and lokuhamba kanje yana njengexoxo sikubiza kuthuba lapha yana ke uannuity uannuity uchaza ukuthi ke manje inde yato ke ama equal payments anjana made at what at a regular time interval kuyabonakala ngamanye amazwi uma ngabe sikhuluma ngo regular time interval uchaza ukuthini na uchaza ukuthi ke ngesikhathi esisodwa wena ushintshi yabona mengabe kuthiwa namhlanje angithi nivubelane nebhenki ukuthi ke hayi mina at the end of lokhuzaneni of every month and ngizokhipha iamount ethile and noma ngabe sekuthiwa usuyezwe enhlizweni yakho ukuthi ke ufuna ukuyi-eda leyo amount ngibhenki elize livume leyo nto kuyabonakala kunaloko lizokufundela amaphepha lawa yena hlale nawe phansi lithi cha ehlisa umoya wena wathi kuthina ufuna ukubeka 1000 njalo mekuphela inyanga ulokhu uzayimina inyanga kuyabonakala wena manje usuqhamuka no 1200 mengabe uqhamuka no 1200 thina sizophinde sekwenzele iannuity eseceleni lapho khona usuzobeka u200 rand wakhe eceleni kuyabonakala but ngoba lesa sikhwama lesi sikuvulele sona sithini phansi sithi ke uannuity wakho uhamba nani lapha phansi ke nama equal payment kuyabonakala and mengabe wena usuyishintsha manje wena usushintsha leya trend ebekade thina sithembisane ngayo ukuthi ke itrend yethi thina ithi 1000 rand wena usuqhamuka manje no 1200 angithi wena uqale kahle enyangeni oqala sinikeza 1000 wangena kahle enyangeni esibili sinikeza 1000 usushintshiswa yini manje kule nyanga yesithathu usinikeza 1200 yini ubona ukuthi incane le mali mengabe uyibona ukuthi incane kulungileke sizokuvulela esenye isikhwama siphinde futhi sitreat ngobala phayana sizositreat ngoannuity so ubale eceleni ubala phayana u200 ngobani icomputer isishilo sesibhalile phansi futhi yena sinomqondo owodwa ukuthi izomemorize abala phayana ke u1000 rand ngoba thina sivumelane ngokuthi ke uma ngabe kuthiwa lapha phansi ke njalo mengabe ufaka into yakho njalo mengabe ufaka iamount ethile ama equal payments and kushuthi ke lapha ipercent mengabe ngena lingenela u1000 rand but alungenela ubala phansi u1200 uma ngabe wena ufaka u200 rand wena usuwuphi bank kuyabonakala ngamanye amazwi uzohlala kanjalo but wenze njani ulokhu uzu200 rand ungayitholi inzalo but umuntu ozotholela inzalo ubala phayana yi1000 hamba kanjalo kuannuity cabanga ukuthi niyawubona and futhi uyawenza umehluko uyawuvula umqondo kuyabonakala and njalo ke mangabe ukhuluma ngalento esibiza kuthiwa ke iannuity ngamanye amazwi igama lingena phi na lingena lapha yana ke elithi series ukuthi ke u500 rand noma subona lapha yana but mengabe ufica omunye u500 rand uyahlangana uhlangana igama elithini lapha yana elithi series usana uyikhohlwa leyo nto and sekuyi1000 lapha wayeka ama percent and sekuyi1000 lapha yana ke manje mengabe sihlangana no500 rand sekuba lapha yana 1500 futhi ngena phansi egama ethini lapha yana elithi series sequence lihamba ngayo
Kuyabonakala. And le sequence lena why nasithi sequence and uyayibona ukuthi different lapha ihamba kanjani kuna. Ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa labo uno 500 rand, shuthi lapho uzoba nolokhuza no 1000. Lapha yana uzoba noba lapha yana no 1500. Lapho uzoba nobani ke no 200 nolokhuza no 2000. Uyawubona ukuthi lento kungani izifoma iba yilokhuzaneni, izifoma iba inumber pattern because of what? Because of ilokhuzaneni, because of different noma ratio is injada phayana iyafana kuyabonakala. And njengoba ifana ke lapha sikhuluma ngeratio, ke sikhulume ke lokhuzaneni, angeke size sikhulume nge difference. Why na sizokhuluma ngeratio? Iratio phela wena awuthi R kuyabonakala. Yindaba sikhuluma ngo R ingoba phela lo muntu lona uma ngabe ehamba kanjeyana ungena ngaphansi kwale principle esisibiza kuthiwa yini lapha yana ke manje i-compound interest. Kuyabonakala indaba na eba i-compound interest ingoba vele lapha yana ke uma ngabe ufaka ama amount vele wena uma ngabe ubeka imali ufuna ukuthi imali yakhe isheshe itholakale izale kakhulu and uyifaka ngaphansi kwe-compound uyifaka ngaphansi kwe-simple. Kuyabonakala and uma ngabe uyifaka kanjalo usuya notice ukuthi ke umuntu oyofomeka lapha yana kuyofomeka ubani manje, kuyofomeka ilokhuzaneni, kuyofomeka ubani ke kuyofomeka u-R lapha yana. Kuyabonakala uma ngabe kufomeka u-R sekulula ku calculate, usuyazi ukuthi ke u-T2 over ba lapha yana over T1. Nayibona zonke lezo zinto and zonke ke lezo zinto ke guys sithatha sisibeke kulento esidinga kakhulu. But laba lezi imali lezi njengoba ubona zingabalance lapha yana ingoba phela kunama percent athila loke khona lapha yana azosinikeza ngamashi le ratio esifunayo. But mengabe sakanje u-R akazo wawubona, kodwa mengabe sengene lama percent athile eduze kwabo 500 1000 1500 2000 ingalesikhathi uzobe usuyibona ke manje ukuthi hayibo wafomeka ngempela u-R nayizwe indaba. And u-R wakho mengabe fomeka uzophuma abe njani lapha yana abe common. Izona zonke izinto lezo ebekade sifuna ukuxwayisa ngazo ke manje. Asike sibukeni ukuthi ke ngabe ngamanye amazwi lo annuity usebenza entweni efana njengaziphi. And i-example yokuqala sesiyenzile lapha yana sithi thina kwesinye isikhathi ukasebenze kwi-regular savings. Kuyabonakala ngamanye amazwi ngabe ufuna ukuzenzela ama savings akho and uyazibekela nje imali uyibeka njalo uninqumelile ukuthi okay njalo bengabe kuphela inyanga, mekuphela isonto, mekuphela usuku ngifuna ukubeka u2 rand njalo ngosuku mina ngizibekela umgomo ozofuna ukubeka u2 rand ebank. And lento siyibiza kuthiwa yini kuna ama regular savings. Kuyabonakala and mangabe usuka ke lapho kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke uzozibekela i-retirement, ufuna ukuthi ke emhlazana usuretire usuthatha impesheni manje usebenza emva kwesikhathi esithile usuyabona ukuthi okay nakuba impesheni yasemsebenzini ngiyibona kodwa nami ngifuna ukuzenzela yami eseceleni engeke ngize ngihlukunyezwe umuntu engifuna ukuthi mengabe ngiyikhiphe noma ingasiphi isikhathi. Leyo nto sesiyibiza kuthiwa yini manje i-retirement bani ke annuity. Izona zonke izinto lezo bafundi ekuzomela ukuthi nisibhekeni njengoba manje sesilapha kuwena sesisekugcineni kwani kwe-financial maths. Kuyabonakala and mengabe ngayona ke lokhu i-retirement annuity sibe nezinye izinto lapha yana ke manje esizibiza kuthiwa ubani ke uhome noma ulokhuzaneni u-vehicle and loan repayments. Ngamanye amazwi uma ngabe kuthiwa ke ufuna umuzi lapha noma ufuna imoto asithi ke ucash awuna ngaleso sikhathi but uyasebenza, into ezokwenzakala lapha yana uma ngabe ufuna umuzi noma ufuna imoto into ezoyenza lapha yana uzomedane wenze njani kuna uzomedane uhambe uyokhuluma nani, uyokhuluma nebank. Kuyabonakala and uqala ukhulume nalabo bantu nelokhuzaneni, ukhulume nalabo bantu abadayisa umuzi. Mhlawumbe umuzi udayiswa ngebank, khulume nabo, uhlale phansi nabo uthi okay anginawo ucash kodwa kunama installment, kunama regular payments engingakhona ukwenza. Kuyabonakala ngesikhathi esithile. Ngamanye amazwi leyo nto lesesibiza kuthiwa yini phansi lapha yana i-home loan repayment noma yini ke i-vehicle bani ke i-vehicle bani ke loan repayments. And zonke ke lezo zinto bafundi and njengoba seniphuma manje lu grade
12 and zibaleke ngalendlela ukuthi ke uzi understand ukuthi isebenza kanjani. But sizokufundisa nangokwama examples khona uzokwazi ukuthi ke uyi understand kahle uzofike naye egcineni. Siyathemba ukuthi ke ngalezi izinto lezi ziyabonakala akasekho umuntu ophinda khala athi hawu nakuba ke mina ke manje ifinance bihlezi njalo ngicabangisa ngenye indlela but umqondo wami njengoba sengifunda ugrade 12 sengiyawushintsha sengifuna ukubuyela lapha kwa grade 10 ngibuyele kwa grade 11 ngihambe ngiyozwa ukuthi bebedlani mhlawumbe ngizothi bengabe ngibuya ngiza la ngizofika la sengishisa njengabo kuyabonakala ngoba phela ngeke siqambela manga mfundo ka grade 12 nawe imfundo laleli njengamanje ugrade 10 njengamanje nje no grade 11 uyashisa phe ngobani uyizwe kahle ukuthi finance akusiyona isection enzima but isection ke emnandi futhi ekhuluma nangempilo kuyabonakala. Siza lapha yana ke manje kwi annuity formula. I-annuity formula good people bathi lana ke manje all payments abanike equal. Fanele ukukhumbule lokho njalo wena mengakwenza ama payments sithethe nama payments ekuzomela uthalingana. Uma ngabe ama payments engalingani and leyo nto ayisangeni ngaphansi kwegama elithini lapha yana elithi annuity ngoba lo muntu lo akasahambi njengeenyawo zani ke zexoxo ixoxo liyagcuma uma ngabe egcuma I distance in between iyohlezi njani lapha yana iyohlezi ilingana. I principle yexoxo leyo kuyabonakala. Uyayibona ukuthi ke imvelo iyahamselana nani lapha yana ke iyahamselana nezinto thina esizenzayo kuyabonakala. Shuthi ke mengabe sikhuluma ngenature inature iyahamselana kakhulu nomuntu kuyabonakala. So zonke izinto esisiapplyayo wena ungangazinaka but ke and shuthi yonke into izifoma kwasanto edaliwe lapha yana wena ekuyibuka idelelekile njengexoxo ixoxo sasingazi ukuthi ke lokho lisize egcineni lisakhela uannuity sithola iprinciple yokuthi senza ama savings kanjalo kuyabonakala. Zonke ke lezi zinto ke bafundi sicabanga ukuthi nizokwazi ukuthi nisadopte kahle nizibambe 100%. Bullet number 2 bathi lana ke the payments are made at a regular interval. Ngamanye amazwi lo umuntu uchaza ukuthini na ngamanye amazwi mina mengabe kuthiwa sivumelene nawe and wena njengebhank sivumelana ukuthi ke ngizokhokha njalo mengabe kushaya umhla kabani ke ngizokhokha njalo mengabe kushaya umhla ka1 enyangeni kuyabonakala. Shuthi ke kuyofanele ngisticke kumhla ka1 noma ngabe sengiyeza ukuthi ke namhlanje mhlawumbe ngisedolobheni thizeni and la fanele ngiyokhokha khona ngiyabona ukuthi ke ngiseduze kwala fanele ngikhokhe khona sengiyabuka ukuthi ke noma ngabe kuthiwa ngiyathanda ukuthi ngiyokhokha ngiyongena ngiyongqongqoza and mengakabi leyo date ayikwazi imali ukuthi report lapha yana kuyabonakala and into ezokwenzeka ingakwazi kwagcina seqhamuka le system esiyibiza kuthiwa yini manje le sebenza technically. Ngamanye amazwi lapho khona uthola ukuthi ke uma ngabe unemali kwi account yakho uma ngabe navumelana nebank ukuthi ke ibank ifanele ibambe 1000 wena kusokwenzakalani lapho wena uyolinda uyothi noma mangabe uyibhubhudla lenye imali kodwa 1000 lakho alisale lapha yana kwini ke kwi account ngoba navumelana nebank ukuthi ke mhlazane kushaya umhla ka1 kuyomela ukuthi 1000 ihlezi livela ngoba awuzohlezi usedolobheni kuyabonakala and itechnology size ezintweni ezifana njengalezo ngoba niyacabanga ukuthi ke mhlawumbe mengabe kuthiwa kushaya umhla ka1 usuyagijima nesikhwama uyogibela emotweni uzama ukuthi yokhokha imali uma ufica iqueue ende lapha ya ufika usukhathele kwesisikhathi imali uyilahla but mengabe kwi account yakho and ungayisebenzisa zonke imali but uprotect lo 1000 rand kuyabonakala ngoba ibank lizokwazi ukuthi ke ngokwesystem yalo ukwazi ukuthatha ini ke 1000 mengabe kumhla ka1 zonke ke lezo zinto beyiqhamuka kanjalo okuchaza ukuthi uannuity wenze njani ke uyangena noma ngabe kuthiwa ibank isystem yabo itheme ngabe ifike kwi account yakho yafica u5000 rand kodwa into ezoyenza awuzowuthatha u5000 rand but bazothatha ini lapha yana bazothatha 1000 ngoba navumelana ngani phansi ke navumelana ngani ke nge1000 kuyabonakala zonke ke lezo zinto and besiloke njalo sizibona zenzeka and siyalapha ya ku number bani ke ku bullet number 3 uma ngabe 1000 ingena
and kushuthi lapha kwenzakalani manje 1000 mengabe lingena ne-interest ethile kuyabonakala uma ngabe wena bekuthiwa bebekuthembisa u12% right uma ngabe bekuthiwa bebekuthembisa u12% wena njalo mengabe lingena ilokhuzaneni lingena ipercent ilokhuze iamount yakho asithi mhlawumbe uthatha u1000 rand ngamanye amazwi u1000 rand wakho lapha ku12% uhamba nobaningi manje shuthi uzohamba no over 12 shuthi ke njalo ulokhuzaneni u1000 uzoblazwa noba lapha yana ke manje uzoblazwa nobani ke uzoblazwa no 1% njalo mekade ngena uhamba no 1% ungena no 1% kaphezulu kuze kuphela unyaka hayi ukuthi ke uma ngabe kuthiwa bazokunikeza u12% 1000 ngena no 12% no ayikho into enjalo kunalokho mekuthiwa compounded monthly ngamanye amazwi ushuthi 1000 mengabe lingena nobani ke lingena no 1% 1000 lingena no 1% until kuze kuphele bani ke kuze kuphele unyaka iyona ndlela ke leyo abasuke beyisebenzisa naloko futhi ngakuphambanisa ephepheni good people and ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi understand leyo nto iyona into ke enza ukuthi abantu bagcina ke sebenza amaphutha uma ngabe kuthiwa ukhuluma ngo 12% twa sizocompounda and sizokunikeza 12% per annum and per annum wakhe umntana ucishe emqondweni umntana ekudume emqondweni wakhe kuzoduma ukuthi lo 12% ungena monthly sekuyaba lapha mengabe sekuphelele leyo period that ufuna ukuyibekela yona and mengabe utheba calculate labo 12% and ayaneli amount kanti yena ukhohliwe ukuthi mekuthiwa ke per annum ukushuthi ke lo wa 12% bayawudivide into 12 kuyabonakala ngowama installment awenzayo lapha yana and mase njalo izinto zakhona zingene uma ngabe kuthiwa lapha yana uzoba compounded bani ke kotali ngamanye amazwi kushuthi ke eduze kwe1000 njalo mengabe lingena 1000 lakhe lapha ngezansi lizongena nobani ke lizongena no4 kushuthi ngamanye amazwi ke u12 divided by 4 and the answer is what shuthi lapha ya uzongena no 3% njalo mefaka 1000 ingakho kuthiwa ke lawo ama payments akumele ukuthi uwamise ngobani uma ngabe kuthiwa ke lapha yana uyayigage ipayment yakho isiluza ba lapha yana isiluza ubani ke u3% sonke isikhathi izona zonke izinto lezo ebekade sifuna ukunixwayisa kuzona ke lapha grade 12 khona nizokwazi ukuzibamba kahle kuyabonakala and mangabe sibuyela lapha ngezansi manje kuthiwa lana the compounding period for interest is the same as the payment including on time ilokade sesichaze lapha ngaphezulu lokho sikhuluma ngakho lapha kwemali and manje ke sesizongena phi kuma examples khona sizokwazi ukuwabamba and futhi sizokuncengisa kuma examples akufanele sikurobhe ngama example ngoba into ezodaleka lana asifuni nathi kuba nomsebenzi omningi mase sifanele siphendule question paper kuyabonakala ngoba nasifuna ukukremisa question paper but sifuna ukuthi nawe mengabe siyiphendula usheshe ukubona iphutha lapha yana ngoba sizothatha iphepha la November 2023 sithi mengabe silichaza kubo ukuthi nawe uyabona ukuthi how saze sasebenza kuma nothi wethu sicabanga ukuthi ke okubalekile la sesichazile and futhi ukubonile uyakuzwa ujabulile uyabona ukuthi kumnandi right ke asike singeneni ke kwi-example yethu ke siye siyibone ukuthi ke izosithatha isibekephi kuthiwa lapha yana ke ama equal payments of 500 rand are made into lapha yana ke manje into an account at the end of what lapha yana at the end of every month kuyabonakala eshuthi lana shuthi njalo mengabe kuphela inyanga thina njalo siyawafaka ke umbuzo wami ngabe kuthiwa iminyanga iyaphela inyanga iphela ngaluphi na usuku mengabe kuthi uyahlawumbisela nje shuthi ke thina sizo assume ukuthi ke okungenzeka ukuthi ke kungaba umhla ka31 noma umhla ka30 noma umhla ka28 mengabe kuthiwa ke uFebruary noma mengayeni umhla ka28 kuba umhla ka29 mengabe kuyilip year kuyabonakala zonke lezo zinto mfundi kuyomela ukuthi usikhumbule wena ke manje awumusa ukuthi mangabe usuholile mase uyaqala ke lana ngoba phela navumelana nebank kwathi wena nawo ama payments ofuna ukwenza awu 500 rand mangabe sekuphela ke ilokhuzaneni what is this inyanga and kushawa umhla ka30 ngoba manje uyabuka ukuthi okay and musu ukutwisteka lapho
lento isuke izokuvuselela ukuthi ngawungenzeka ukuthi uJanuary mhlawumbe unomhla ka31 wena manje mengabe kushaya umhla ka30 usuwaclaim usuku olulodwa mewashaya umhla ka30 usuthi hayi ngiyawubhubhudla lo 500 mewashaya umhla ka30 hayi ngiyawubhubhudla lo lokhuzaneni lo 500 rand kuyabonakala ubona lize shoni lakhe ibhenki elingawuthathanga ibhenki lathi ke at the end of what of every month kuyabonakala ngamanye amazwi wena ongenzeka ukuthi ibhenki isystem iclaim ukuthi ke kule nyanga ukuphela kwenyanga ingomhla ka31 wena mase shaya umhla ka30 wena still uyabona kuzokushaya u5 imali saloko ikhona kwi-account ngokuvaleka ke nawe usuwenze njani usuthatha iphutha ke wrong usumedani uyawuthatha u500 rand usuthuma ingane uthi ke asambe zokuthengela idrink ukubulala u500 rand ukutshontsha noma u20 rand kuona okuchaza ukuthi ke ngakusasa mengabe kumhla ka31 usazophinde futhi uyibone lo mali ngobani iphutho walenza wena usubulala u20 rand kananivumelane ngamalini lapha yana u500 ishutha kasasihona yini lapha yana u-equal payment once nje abo 480 okuchaza ukuthi ibhenki limedane liyeke liyayiduba kuyabonakala and asakwazi ukuthi lo mali liyibambe zonke ke lezo zinto bafundi kumele ukuthi nizifundise zona ukuba discipline lapha yana and u500 mekuthiwa u500 ushiye njengoba unjalo ingakho lento siyicacisa sithi thina ke i-annuity is a series of equal payment made at a regular time interval kuyabonakala and lezo zinto lezo zonke bafundi awukwazi ukuthi ulahleke njena and usikhohlisa uthi hayi mina noma ngadla noma ishumi kuleya mali hayi kusho ebhenki vele still bazokwazi ukuyithatha leya mali and uyabona mengabulimaza ishumi lapha yana akusasiyena uba lapha yana u-equal payments nina nivumelane ngamalini u500 but ibhenki mangabe selifika isystem sifica malini ke isifica ulokhuzaneni u499 rand awu ngokushoda kweshumi layiduba hayibo shonilanga kusasa mhla ka31 hayibo labantu abayibambeli imali usebekhohliwe yimini phinde futhi ubhubhudlela enye ishumi uthola imessage sibani imali asiyifice ebhenki hayi ngoba bengayifica abayifici le mali enivumelane ngayo kuyabonakala bona bafuna le mali enivumelane ngayo nivumelane ngamalini nivumelane ngo500 wena usushiya malini wena ngokuthi wena ukhalela uswidi wena gcina ushiya malini ke u498 rand wathenga uswidi about 2 onakala Jukale sebesendela imessage basuke bekutshela bona ukuthi ke okuchaza ukuthi ke angeke usayithola ingcenye kabala phaphathi imali ingcenye ka5.5% ezokwazi ukungena nalo wa500 rand ukuze uzokwazi ukumitha lama requirement owafunayo kuyabonakala zonke lezo zinto bafundi zibalekile sicabanga ukuthi nawe mfundo waka grade 12 uyabona ukuthi manje hayibo kuyabuswa la kwa finance ushuthi la kwa info class ngempela kuyafundwa and nangendlela into abayichaza ngayo and siyayenza isense and ushuthi uyabuka manje mangabe uqhathanisa nasekuqaleni ukuthi ke ifinance but uyifunda kodwa mengabe uyifunda uthola ukuthi ke ayiwenza umqondo lo udingayo but manje sikunikeza iunderstanding ngephelele ukuthi ke ifinance ibalekile ngoba manje siyaxwayisa nayizwa lonto ingakho ifinance yafakwa kwa grade 10 yafakwa kwa grade 11 yasifaka kwa grade 12 ngoba kwenzakalani bekufanele ixwayise ukuthi ke mongabe phuma ube discipline emalini ungadlala ngazo zonke izinto kodwa musudlalela emalini right siyaphuma ke lapho and mangabe usuzibuka ke lezo zinto usuyabona ukuthi okay uyabona lesisu info class ukuthi ke asijahile ukuthi sifike phambili bathi la sichaza intuthane inothi nenothi igama negama siyalichaza ukuze ungalinge wenza iphutha and lapha ku statement babhalile ekuthini phansi bathi ke equal payment of what of 500 rand is made into an account at the end of what of every month wena sekuyaba ke wena uhalela uswidi wamedani watshotha 2 rand asuthi hayi still vele lo mali ayishoti kakhulu bazoyithatha khumbula ukuthi ibhenki asiwona umuntu
kodwa liyini liyisystem libusiness kuyabonakala wena mase uzodlala wena usuthi wena ke mase ufuna ukuletha enye amount nibe nanivumelane ngenye amount lizoyiduba imali yakho mase ubuyela nawo 400 uphinde uququde omunye usuthi short kakhulu imali kuyabonakala usuyahamba kusiya ebanki uyoshwabulela umuntu ongamazi uthi hawu kodwa manje bengeke nisasale nithathe le mali ngoba manje uyayibona ukuthi ke ishoda kancane nje ngo2 nje kuphe akuyena umuntu ibusiness leliyana lo muntu loyana utsheliwe kuthiwa ke angayithathi imali engaphansi kwale noma ngabe kuthiwa ishoda ngesent ngoba wena wasayinela phansi ukuthi ke uyohleza ufaka u500 bona bafuna ubanini ke bafuna u500 kuyabonakala izona zonke izinto lezo esifuna ukuyixwayisa ke manje la kuyabona angijabona manje ukuthi noma ngabe sekuthiwa manje siyahamba noma singadideka and uyabona la siyakhona manje la ukuthi siyaphi esekuthiwa lana ke lo 500 nivumelana ukuthi nizobeka u1 year but ke isinqumo kuthiwa njalo mekuphela unyaka kunama regular bani ke kunama regular payments wena kusho ukuthi aweqi inyanga kuyabonakala njalo akuphuza amanzi sibuye ke fast kuyabonakala phuza amanzi sibuye fast phuza amanzi buye fast sizoqhubeka lapha yana sithemba ukuthi ke uyayibona ke lento esikhuluma ngayo lalela uma ngabe sekuthiwa ke lapha yana ke if the account offers the interest rate of 5.5% per annum compounded monthly and usuyabuka ke lapha yana ukuthi okay timeline sesikwenzelile yona phansi timeline nansi ya and uyabona ukuthi ke labo 500 mengabe sibafaka lapha yana sizobafaka beno plus kuyabonakala January sifaka 500 February sifaka 500 March sifaka 500 ulokhuzaneni uApril sifaka 500 uMay sifaka 500 uJune sifaka 500 uJuly right mase sizothi ke lapha yana uAugust September uOctober November December abo 500 bonke labayana and unyaka uyahlangana shuthi la nje wasingababhalanga vele lento isicontinuous kade ake ukuthi percent ingena nini okuchaza ukuthi njengeenyawo zeqoqo ngena ipercent shuthi la mesisuka la unyawo lexoxo leliyana kuyabonakala and kungena ipercent nayo ke annuity iqala lapho chaza ukuthini lapha yana ke manje njengeenyawo zexoxo langena ipercent ibukisisa kahle shuthi kusuka la ngiza lapha yana langena ipercent and kushuthi ke u500 wami ngabe kufake la uyoqala ukubonakala lapho ukuthi sune percent and iphinde futhi sifake lana njengeenyawo zexoxo siyangena lapha yana another percent and shuthi ama percent asengenela semangaki lapha yana ase2 kuyabonakala and njengeenyawo zexoxo uyaqala futhi shuthi ke nantia njengeenyawo zexoxo musukulahleka ke mfundi kuyabonakala and ubukisisa kahle ke manje okuchaza ukuthi lapha sino 1 sizoba no2 u3 u4 u5 u6 7 8 9 10 mase kuzoba no11 okushuthi thina sinama interest amangaki lapha yana awu11 angithi inyawo zexoxo igcina lapha yana zigcina ku D izona zonke izinto lezo okuyomela ukuthi wena wenze njani manje phansi ukuthi wena uzikhumbule kuyabonakala and ishuthi lapha kushuthi ke bonke laba abantu abawu11 bazoyithola interest but uyedwa umuntu ongekaza ayithola interest yilo wa 500 wakho otheme ngabe ufaka ngoDecember mhla ka31 and wamhla kaJanuary 1 wasuyayikhipha imali yakho ngamanye amazwi besalinde ukuthi kuphele inyanga and wokushuthi ke utheme ngabe ke wahluleka ukubekezela ngoba nina nebank nina nanthe fanele kuze kuphela unyaka kuyabonakala ngamanye amazwi unyaka wakho awupheli ngomhla ka1 December but uphela ngomhla kabani ke uphela ngomhla ka 31 December izona zonke izinto lezo okuyomela ukuthi usibheke uyabona ukuthi ke imali futhi nangomhla ka31 December wena kushuthi ke ibank expect ukuthi fanele ubone u500 kuyabonakala ngalesikhathi ubone u500 okuchaza ukuthi ke umhla ka31 December before likunikeza imali yakho kuzomela ukuthi liplaze kuze kuyophela unyaka abo 500 abamba nama interest but lo 500 lo lapha egcineni unebhadi ngoba utheme ngabe ungena kanti nawe usungasemnyango
Kuyabonakala uthe nje mengabe ungena kwasho ukuthi nawe usukhangezile usuthe usuvule wonke amehlo ngalesikhathi uvula wonke amehlo yamdana yaqathakela ezandleni imali and wasala ukhala ngenhliziyo 500 usithi hawu kodwa bengekasalinda nanokuthi kuze kuphela inyanga nami mase ngithola iinterest yami kuyabonakala and ngaleyo sizathu usuzokutshela ke uTimeline uthi cha mfowethu noma ngabe kuthi uyakhala lapha yana ukuthi ke awulitholanga ipercent kodwa umnikazi wakho lo ozocollect imali wayevumelane nebank ukuthi ke imali yakhe izothatha unyaka uma ngabe sesifaka inyanga kaJanuary ochaza sekunyaka nenyanga kuyabonakala and use out lo muntu kuyabonakala izona zonke izinto lezo esisigadayo lapha yana kakhulukazi laphi ke ephepheni zokuthi ke okusho ukuthi lo muntu olapha egcineni ukabe nebhadi indlela asuke efakwe ngayo kuyabonakala uma ngabe kuthiwa at the end of every month ngamanye amazwi mhla ka 31 mhla ka 30 mhla ka 28 mhla ka 29 imali ifanele ivele ochaza ukuthi utheme ngabe qhamuka lapha ngoJanuary at the end shothi uyifaka ngoJanuary 31 and February 28 March 30 and then April kanjalo kuze kuyoshaya uDecember zonke ke lezo imali uyayibona ukuthi zicover yonke lapha yana ke manje iTimeline ningayikhohlwa leyo nto good people ukuthi ke uyomela ukuthi njalo bekuthiwa ke at the end of every month ukuthi yohlezi ihamba kanjani kuyabonakala izona zonke ke izinto leziyana edala ukuthi imali ifake kanjeyana kungani ethe lana ngimhla 31 January ngifaka imali ingoba bezama ukuvikela lo muntu ukuthi ke u500 rand vele bese wazi uzongena uzothi ungabe uphuma ungabi nayo interest awucabanga ukuthi yena ke ukuba uthena at the end wayiqala lapha kuFebruary okuchaza ukuthi lo lunyawo leqoqo uselimisile waphinde futhi naloyana futhi wenze njani ke wammisa ukuthi bezogcina nama payments amangazothola interest awu10 Ilezo izathu edala ukuthi ke sinifundise ngaleyo ndlela ukuthi ke kuyohlezi hamba kanjena iTimeline grade 12 sicabanga ukuthi kuningi manje okuphikayo even nomqondo wakho manje uyaqala uyavuthwa ngokwezimali ukuthi okusho ukuthi bengabe ngikhuluma ngento ekanjeyana sengiyazi ukuthi ke ngiyohlezi ngibheka kuphi nakuphi uma ngabe sekuthiwa sengikhohliwe ngibuyela ke manje emuva ukuthi ke ngihambe ngishuthi le video le yakwa finance awusophinde uyilahle sekuyoba impilo yakho yonke ngisho ngabe sekuthi usuyikhehla uyolinikeza ngisho nesizukulwane kuyabonakala ngoba lento uyayibona ukuthi ke kahle ayikufundiseli manje but ke ikufundisela noma ngabe sekuthi ufuna ukufundisa isizukulwane ngokwemali ukuthi imali nemali fanele siyitreateni kanjani kuyabonakala iyona ke lento ke uthola ukuthi ke siba nenkinga zeimali ngobani aseyifundanga indapha yana i-financial maths kuyabonakala and manje sizosifundisa ukuthi nansi indlela ekumele ukuthi ubheke ngayo imali noma ngabe sekuthiwa manje usuyathanda ukusebenzisa imali kudedengu mangabe usuyifundisiwe le finance usuyabona ukuthi hey kanti mangaka amaphutha ade ngikwenza and manje usaphinde wenze lawo maphutha uyabona mengabe kuthiwa manje izukulwane sakho manje wena mase uyibekela nangoba phela sazoba umzali ube mdala and mangabe kuthiwa manje leya video wa grade 10 uyibeke video ka grade 11 uyibeke video ka grade 12 uyibeke uyabona ukuthi ke lezi ingane lezi mengabe uyifundisa ngale finance zifunda ugrade 8 grade 9 ziyofika kwa grade 10 izinjani kuyobe kuyimlilo yezingane kuyabonakala kuyobe kuyimlilo yezingane akekho umuntu oyothi mengabe ebona ishumi phezulu etafula athi mina ngisawuthenga usweet wonke umuntu ishumi lakhe yobuya licabangele ngobani wafundiswa ngani ke nge-financial bani ke financial mathematics siyamsana lapho siyaphuma ke lapho bafundi siyobuka ke lapho ukuthi okay siyamthola ukuthi uD akanayi interest but ke ngokweformula yethu okuchaza ukuthi ke manje sizoba no A = uP in bracket 1 plus I all exponent n ngoba le mali iya accumulate each and every time njalo mengene percent iya accumulate kuyabonakala okusho ukuthi le yanto leyana ke manje isinikezani kuna isinikeza izinto ezikanjeyana niyayizwa lonto and mengabe sihamba nalezo zinto ke manje awukubukisiseke kahleke lapha yana ungani sithi ya accumulator lapha yana angithi vele lo uaccumulator yedwa
naloyana okuchaza ukuthi 1 plus I exponent n sebezobe inqwaba belandelana bayuhide but badila nani laphayana bane principal amount eyodwa efanayo nayizwa lonto and ingakho kade siyifundi lelo sichazile kwa grade 11 sayichaza kwa grade 10 and ishuthi ke umuntu manje useyazi khuluma ngalo ukuthi ama brackets ayalandelana laphayana maningi kade sifundisa kwa grade 11 sayenzisa nge-timeline ezatataze zabona ingane ukuthi ha ezemnandi finance sizalana ke manje okuchaza ukuthi uma ngabe kusuyidlala ngokwe-sequence and series ukubukisise kahle ke mfundo ungalahleki uma ngabe sesidlala i-sequence and series sesithi thina ke okusho ukuthi lo umuntu ongayizange azayithole ilokhuzaneni interest simqalise ekuqaleni kuyabonakala vele leya mali ishuthi manje u500 wakho uqala lapha ekuqaleni mase ke njalo iloku ikhuphuka iziyofika kuba laphayana iziyofika ku11 ngamanye amazwi lento ichazani na madoda asiyazi lento fanele sesichazele wena nakuba imali uyifaka ngala kodwa la usukume khona la ukhangeze khona ume ngalapha izandla zakho ivuleke ngala yayizwa lonto and wena imali uyifaka ngalaphayana kodwa izandla zakho ivuleke ngalapha zivuleke ngala ukuthi ke imali ayizoqathakela ngalaphayana kuyabonakala nakuba leyo nto ungakhangezile kodwa ukhangezile ngoba uyayidinga egcineni ngamanye amazwi imali ezoqala iwele esandleni sakho uba lapha ngalaphayana ke manje u500 ingakhe lapha ekuqaleni kuyabonakala ngamanye amazwi kungani lo simbiza ngobani laphayana ke manje simbiza ngo11 isizathu salokho okuchaza ukuthi lo u11 ngobani and shuthi ke lento wena uqala ukhangeza ngala ungabe ukhangeza immediately madani ku500 rand and shuthi le amount ezowa laphayana iwaveli sine% kuyabonakala and shuthi ngalesikhathi lokuqhubeka ulokhangeza wena shuthi emqondweni wakho lokhangeza imali nama interest khangeza imali nama interest uyoziyofika ku0 ugcina usuyiqedile ingakho ke lento lena uma ngabe isuka la ukhangeza shuthi uqale wakhangeza wadumala wathola imali engana interest waqhubeka wakhangeza wasuthola imali ene-interest wathola imali ene-interest uziyofika lapha egcineni ingakho uJanuary ebizwa ngithuba laphayana ke ulokhuzane exponent 11 ngobani lo January une-interest but lo akanayo inike i-interest uma ngabe ukhangeza guys sifuna ukuchazela uma ngabe ukhangeza imali zibekiwe phezulu kwamatafula uma ngabe kuthiwa hamba uthatha imali yakho awuqali ukuyithatha ngala imali ushonele kuyabonakala kodwa imali yakho uzoqala ukhangeza ngala ulokuyithatha yonke imali ulokuyikhangeza yonke imali uzofika phi uzofika lapha ya egcineni kuJanuary uJanuary ubuye njengenyanga yokuqala tu inyanga yokugcina mathematics